nyawes ngeperas. Oi, jadi orang tua dius puput kadia sampunikeun mueng pitekan ajine sahong ade beras sane mangkin bang manik angkra tiang niki akan aji wantasiki oh aji aku kadirasa mejantenan sampun aji sampun eleh marep tekaning padewekan titian wanta asiki aji meduwe putra tejan aji ya mitat sasenengan ingsun ian kadia sampunikeun dengan pitekat aji peh kadirasu mungelin kena ieu ipianah dengan aji ajiatan lalis maput tios ring punikeun kakeneh ban padewekan tiang tejenji aji simlas tekaning pianah tejen aji puat ngojak bang angkeran raris ngambung ius puput kadia sampunikeun mungguwe ngatur bang manik angkeran poe saho gageson mangkin ngambil ninja niki cek mekroeng setatar ninja tur ngeraris ngatilan saking gerieu sampun wengi nenten bodang dikalaning sampun ke baos wengi nenten dia prasido budak dane bang manik angkrat iya do aji yang paling santukan nenten ya kadiraso rawuh bang manik angkeran kadriu mapuaruya ide sang maragersi sindi mantra ra
seuyang paling ide sang Maragersi nika kebawinan rarisane mangkin masa serap ide sang Maragersi masa serap nyantos rawas maring bali kalaning ide Maharsi Sidi mantra masa serap nenten dia merasa kapining dewa tur maning prasidut napa iri kering Bali ring guwa raja kalaning sampun wenten iri kering Bali wantah sane dados tatujon idane nenten yo wenten tios wantah buraju ngastawan nunggal ring ajeng kurajane punika ide sang Maragersi nunggilan anyane tur maning ngajap sasunan idane raris medal yang nago basuki agung kedasarin antuk pageh tur maning uleng rekalaning ide ngacep sasunan iri kopeh kadirasurari sane mangkin medal nagaraja saking gone punika waduh rahasia dia mantap mana kita resi di mantra apa alih domben apa gumanti tatujon ide dados nemeh nangkil mriki kajeng padewekan manieu marasi matur sembah puput kadia sampunika penyangran ide yang nago basuki tur kadulurin antuk sembah bakti sane mangkin ide sang Maragersi majeng ring ide sang nago basuki ampuarati
antuk nyakup kare-kale ide sang Maragersi majeng ring ide sang Naga Basuki ya. Terang tiang sanungan sane gumanti dado sarat titiang rauh pedek tangkil majeng ring sasunan wantah wenten minakadi putran titiange punika ratu nyantos mangkin dorong rekalaning putran titiange punika matilar saking griya ngantos kemangkin nenten dia prasida rawuh matulak wali ya. Tiang nunas suecan iya nike sane gumanti dados tatujon titiang sumangden yo prasida panunggu ratu nyuwe canin tur maning apang prasida muali mungguing pianak titiange punika ratu Dumogi palungguh ratu prasida ngandi kain mungguing genah pianak titiange punika ratu nike sane tunas lungsur titiang yang basuki sapuput kadia sampuni kepinunasan ide resi sidi mantra tur muali rare sane mangkin mau jane ide yang Naga Basuki ya. Udah dewo maharesi sidi mantra dengan idewo nu sebat nejani maniredo ngemetuan mantra pengarah piana nah nejani kemunyan idewo metulak wali kenyangkat jauh sawireh pianak idewo sampun ada di geriho dengan jeneng kalah
wale ade yang pangidihan manira marap tekaning idewa rikalaning purnama sane ke bawah dino ayu aduh arang rikalaning purnama ne punika apang prasidennya idewu rauh pendatang ke mari kita apang presiden ngaturan sane ke bawah sampahan utawi susu jani Mas nah nejani manir prasidennya ngicen ide sing jadolan wah mas agama Donyan mula pas wecan manir marap tekaning ide sampune ide sang maragersi oleh piteket saking naglo basukine punika matulak wali raden mereka ke jagat jauh ya kunang carita dan kacarita yang titiang ragan dari kalaning wenten di pemargi tersampun rauh napak sane mangkin ring geriu renggandong kacing irit ke ide sang maragersi ring gerian idane nyingakeun yang putran wenten iri kering gedongan putra Riki kalaning kacingak putran idane taputang lingkup niki tur maning rok jaktis niki rok ide bang manik angkara gayun resik ledang riantukan sampun wenten putran idane iri kering geriyo maaf ware raris kalintang suku ledang mana ide sang meragersi rahmadageng
yang Tios ring punike napi luwir daging sabdan ide yang nage basuki sampun kadirasuk pasti ketur maning mejantenan kadi baos ide